Did you enjoy? Okay, thank you so much. That's right. Yatanase, nti collaborate and listen. Yet in Sampani, some more exclusively Poku crowd coin so ewa Sante Kotoko sports. I have to dean say I am Bobuano sports. Aha, I agree on some any about a tough fan around the world near the amount by our segment Casabia and only a drusi. Your friend I am Bobuano sports. Any edition now when you're fan on this very episode. A final decision about if Sante Kotoko players no. Womatena yem, womobetena fionom afi, anase ye movie womu every fie ho. Meba be confirming this here at the amount. Series of nkomo akoso na ye confirming nyina the amount quickly. Na ya the word refienum. Sign players ni si there da. Sign as say near Mexico security unia mano. Sign agina sa pepepe. Ye be bon to fan on this episode at the amount. Ye na education purpose ba ko be koso na ni nyina ne na prinkra ekopie mu. Ewo menshia emra na yenim say na Thursday July 17 2025 the year of our Lord no emra Wednesday Kaiser Chief for ene na prinkra ne wona eka ho kopie mu ewo menshia kochia krowura na wa obehu bia na krowura hye na esie di hye kakra bobo krowura ha na prinkra kran so bobo bi etiefo ene ye listeners ebisa e ho nsem say na dey nchemu ne say eno so ewo sports yimu a ye de betro nam say Kaiser Chief for na call ne hu sa de no education purposes ebetodwa na bibia tumi akonanim tentem so ewo mu now ansana ye other stories no ene ye main stories to adim no yenya story we kakra emfa maun Kabore isiu na minianom etem pentin kwa eye hu dede ene ade no tie ne ye said ye Donzo justice na sanso na Kabore justice ye ya na to yabo edi anidie na obrase kwan so beka che say crash be a friend say Bonaventure Kabore aba be na otwe no fuso kakra nie ampa waba besi akan ne ade a mepa cho player na 2 days ni mo hu no Kotoko training grounds apart from Donzo and Roshas no that player now why dreadlock kakra na old training no onye do abrancha your friend say Kabore mesramo enye Kabore tie ni ma me pa me ni asen training on sweet sports ni bia ye enye Kabore na Kabore 2 days ni onye training ma Sante Kotoko believe it onye training ma Sante Kotoko mesramo a nti se mo frɛ ebia munuanom a omo report ne ade mamo a mesramo ya na masa frɛ mpanyimfo nso na ma ginkyeremu yie Kabore 2 days ni onye training ma Kotoko na se de yɛkyekyere aboa no saa ne yɛbɛsane no wa ha se enei Kotoko bɛfa no ana omo mfa no ye hwetokro bi mu ketua bi mpanyimfo eso green light ne ma ya ye beba be confirm ni fie ya e di amount ITCO hwan yo nyabotre eno dey say player beba Kotoko eno kra dey a small case but the main problem no enye sankrata sam nkrata dey nipa na ebo nipa na ma no nsia ebo e wo continent enti eno dey enye problem kra according to Asante mpanyimfo a ye gye nsempa efro ma so ye nkrata sam no hwan dey eno matra makwa ye very 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 venetissima eno nka ho bi kra isha eno de enye part kra na main problem no Asante Kotoko mpanyimfo eguso ene Kabore camp edi nkomo me se Kabore team a ya friend say Salitas SALITAS eno no agent edi nkomo enti ama ni sika sem no mpeso obetene ya maso mpeso obeteso nso dia enkofo dewa ene ebo prono nachi enti panyifo ama na homa kakra ne didi nkomo ba ko menu miensa ba 2 days ni onye training ma Kotoko believe it or not eno kakra di tudwa se obetena ana se obekọ mepa cho ye beba be confirm the amount empanyifo ne edi o mana ma achi yewura mo ka ne aba be yo pepepe nti omo my green light na asam ne de da ha menu aburu ne be ka asam ne de da ha nanso me mpese me di animti abuo be ma me mpanyimfo but misrow ye metimi aka ne Kabore asam no ho ane se 2 days ni onye training ma Kotoko guy na amu hu no ono so free Burkina Faso a o ye ne style kakra ma mpanyimfo ahwe but enye Kabore ya let's go forward yanku anim na yemfa nsafoforo ento so emfa ma Asante Kotoko boku no me pacho junior side ebe training and now no pay Thursday na omu wi na senior side na to so junior side no game a SABO with cheetah tournament no na said the no chill no yen players ni mainly more than under 17 and a coach super fantastic Hamza Obeng
Echo KGL under 17 tournament omebonu Kumasi no ase ekonya players best aduanan wasone so about friendly matches awodo a oni figures abo na afa kran so oni teams awodo coast team abo etwa o mekanum wasone so ama na ba from nyame boa edafiada that is echena obesi ayonkoya kansie biem osi a obesone so no anya solid under 17 onya under 17 a na beka 20 ne ho na senior side wo enkoba ba kwa me de so no pa hihihye ene se mepache wo eni de kwan so asante kotoko mpanyimfo edi ema football ho nkomo wo edi ema football the formation of ema football ho nkomo we eye kasasini a me de to ho edi ama wo enti otia se ejentre ha na se fidua na mu a ena epopo bi aye na ye de ema wo mepache asante kotoko edi ema football ho nkomo the formation of ema football. More details ebeba kotokwania brepese ne standard BIS Sporting Club no yedru na niema ewie nkudimdie so enti under 17 20 any senior side na fa no na ma team no so befra enche kra ehun details ebeba bontia enu ya kakra to dwa ama in a team for ewo mu na nyame boa ewie senior side ni be training expect abrantie anidin edi morofin Donzo back again so obekwa akotwa ni training so oni de ono ama trazo sa pepepe ene ye de sum ye de tiefo ewu mu a e kakra etodwa player ba ko a ese e ka no ho asem e de ema quickly e ya branch a oda screen so Prince Poku Agyeman said ye reporter ni din e de nanaba kwame gracious enra o de to ye nim no Prince Poku Agyeman e player oba be PM e training kakra oni de wan say red ni bi said ye Donzo e ye no yes no no so e kire ne bobra ne sa we experience enough our 33 good years na Prince eye Kumasi ni de sekronkron a ne o che ne bobra bobo teams awdo bebre in fact kotoko under 19 2005 na oka players no bi na wasi akan ama kotoko junior side under 19 the year 2005 e no free year and okobo 11 wise and from 11 wise 2008 you know and oko 2010 Heart of Lion efoma the proud of Aigbe into a free Heart of Lion 2010 you know, and 2016 and I call new Adubiase from new Adubiase boy I could see 2019 and 2019 you know what they call Mediama Sporting Club na Mediama the name alone echo Cape Town City ewo South Africa ni long time no so you know osaba back to Mediama and a ball 1 year the Mediama BM from Mediama and okobo Bibiani Gold Stars from Bibiani Gold Stars you know eno copy mu Iraq and answer Iraq eno kosi aka wo Iraq manimu ema team my friend said Duhok XC DUHOK Duhok na enye Gihok omoye nso na Duhok yes and also ewo omaya your friend is say Iraq mu from Iraq eno ko India ekosi aka ma Mohammedan eno wo India enti Prince yenua journeyman or experience ni nyina onya call up to the Black Stars once esi aka wom chan tournament ne de owramu ema chan team na edosu ye papa ewo mu in fact a striker ni position na that pitch ne so no enti koto company for observe no o mfia dia samiensa age ni kra de enkaja kenka hwe na so obebo na be fa nko ade ampanifo observe ne my enam say ne ya work of Morocco krom former player friend say ya Jibrin or 34 years okobo 1 year e Kuwait and there was sabe work in think 33 34 there and can you experience and abukari wa fefe and you go nti se bibia ye okay dia empanifo mo na mo ye taamachi monko na bibia ntimi nwie penti training be so Prince Opoku Agyeman ya kan ho asemi and then ono so be wuramu e dia ma Asante Kotoko Sanso and Amorofin Donzo any other players Burkina Faso ni abrantie bi wo yes but anya Kabore tienye ye ba digestion sem no ebresemu the amount now young listeners and so eden komo kakra ba na enkomo no e na akofa we di aba on say picture here that see yewura I friend na penkra o kan na penkra na de aha na wa fita e na yewura say tu wono so afra fita kama the bra yenua da so very kwachia we num nyina no e bra ne ye de kaiser chief no e ko nya no story ene hian by education bi wom e say de man team for yene listeners be brave bisa say adan no Otumfuo afra fita na penkra afra fita na ese ade fita bi bobo mo ho adifia wo ma e we santini ana se we Ghana ni ese hunhunu ene se
we enra na efra kragarieda na asante man kragarieda no etasi esia wo hu sie refra fita wo mo edware bi anyina so fra fita nti na penkra enso kodware kragare ni bi ye purification of the soul wo mo purify won soul nti enra wo wie ya ena wo gya ho kaiser chief no mu a bibia course nti after kragare no ufra ntoma fita saada no nyina na ya de fita abobo ho enti ena hu se na penkra eni ewura na say tu wo mu nyina no abobo bi kama education purposes ena ya de enti enra wo mu free krafia akrafie ya ba bi o mu dwan na efa na akrafie wo mu free akrafia ena mu beba bi dura mu ewo atenaya bia ono ma wo mu agi ahoho akrafie no ewo inside manhia ha sa pepepe ena esitienti for education purposes yewura na say tu enra fita na wafra ene hire kakra na say adifita na ebo obo no ho na ebi nso na penkra o kana na penkra me enya me de kan na penkra na enye de Fiorentino Perez na ono so abobo bi kama no eye kragarie eno mkoye ye. Now let's go forward na enra kragarie ni mu ne nkomobobo mu a ena nkomo kakra course so ema bibia wie peye na kotoko players no bia motie confirmation aba ye confirm di ama mo se efie ho no mo betina na yesimu yam sisimu kakra se anhwa ye ba be split mu we kwotena se mo tene se mo pewu na oni ado kakra wo montem kama na kamo ya maboachi bidin asi for me but ye bibia me confirm di ama mo se mu players no afi mu fie ho mo betina enra kragare no asem komobo kakra na say to say me de tumi na mamo monko bia mu be ye beboa bia why monyo na mfa nkonim die mra enti confirm me ba cha sante kotoko efia ye tim no enie na efia yi ewo bia ye friend say Alhaji Salia opposite wa Fumisa any Primrose International School ene die animhwe na say any Camp Martin Road na ene die animhwe ewo lorry kwa main one ufrin kran ene eba Kumasi dia wonsa nifa so but bia ufri Kumasi kwadwo so dia wonsa benkum so efia no nie na de enti asante kotoko etna fia ha no etiawa ebra kotoko yewra na say tu edi dan anaso okoche dan yanka ne sa edi ma team no me pa cho kotoko ne efiewra na say tu ne efiewra na kwa agreement ni mu no kotoko sit dan ni bi party bi e won nkyɛnkyɛn bi atoa so na edan na yesi bi atoa so ene ade no se ne kotoko free mu a edan no kwa wontimi mbubu na otena nso a emamfie bebre ena de wanim enti kotoko tiwa fie more or less omo wo mmere pa wo manimu a ebe house wo mo die minim so far eno no na eniama kotoko ekogi fie na eni ho maye ewe kire ho maye aka ho eye gymnasium gym dan no wo ma na asi na kire o ma develop kotoko develop na apart from gym a omo aye no wo ma sa sibi atoa so wa kire a ye cafeteria bia yetena na ebia serve as a dining room, sitting room, restaurant bi sa and also a big one and akotoko asi na kire ho na conference room e wo fie wa bi honom na team meeting ekoso sania man mi ensan nyina extension nyina no kotoko sika na ye ayera na asai tu na aye nti automatically ona no nso ate ase ye mo na ne din ebia na ya ho a nti ye mo na ne din ona no nso ate ase a de tie ne se kotoko more years e wo nanim nti na so obi koto body eto nchen na so obi ko ebibi nti na kotoko free ho a development akotoko aye no se fi ha no esombo a ye kwa ye ntimi ntutu ya boka enti anya no nko na empanyifo hwe so assess ye empanyifo so sa hwe so se de ntia ho place na tena fidua mu na eniama tumpon straight measures akwaso kama ene se kane no omo ditum se na ese bia monitoring ade no wo form kakra sesei coaches awdo nyina prince owusunum ene ade obi a hamza mo obi atifia bi entomo nyina eba betena ha afe police patrol believe it police patrol asante kotoko krobia mapoma metematim rua ono a ena ye panyini ehwe police su Kumasi ne ade nyina nti
kotoko ehia mo ano no police petrol free adako jache ewram highways eko bebre anwoma so ewram fa odiom etimi kodo nyina etiba boadi junction na ebi nso petrol free kwaso esiani mpon onwe edeba abenasi ram ampaba me ebesi ajesu main town no womo ene sa petrol team ni nyina no ahia di nkoma frequently wombe pass through around kotoko house no na bibia aye krojin sene be security measures ebe nkuni be aside that private security nso ebe rest assured with CCTV camera nom ni ade nyina ebe tofom yen pese ebe protocol niama anase ebe boni nyina so ede ama bade tie nyina ene sa sante kotoko mpanyimfo ebe make sure say day in and day out ene security no very nice abibia ekoso a players no so agia tum obia besensan ne MOU kama kan contract ho se masa ya ma media grow biem e man tanchia ne niam bi ne niam bi nkoso e man kofansem bi ama nti fie no na wo hwe no na obi beka se fie no say na sitie inside outside ma mo ahwe but inside no dan wom papa there was a time na junior side no mpo ebitimi tena fie ho but empanyinfo dwen hu say junior side no tournament bia major one ni wonto mu free fie e na eba na senior side ne de almost 222 and then inside description here 2-bedroom flat and to be fa ebia player Kizito any example na me fa ebia player Steven Odro any example for some minute Steven Odro and I used to 2-bedroom flat Steven Odro e won room me so me wo me room na me room hono me wo me toilet and bath kama Steven Odro so room hono or in the toilet and bath ade am ne Steven Odro e share a common living room yes one common hall a fully furnished yes ho kama ene ma wo nyina yakotokodia refrigerator television everything bibia obia sofa no ene ade nyina yakotokodia eno na me Steven Odro me de example e share na ene ye krase uni amekoda de a ono ni room ho toilet and bathroom ho ono so saa nti obi anko ne yonko diem but kitchen so a big one enene me Steven Odro share saa ene city na fully furnished with electrical stuff microwave nom any ade na gas cylinder nom any oven nom ni ade esi wo kama saa na city different bedroom with toilet and bath na for 2 players and omu use common hall and a kitchen fully furnished na very nice so rain say na say when you pontra hwempan very nice players are bafu free crown yen komodie mu no ani tie sunko manya ne nyagro player ba ko say ayi tia misro say ayi me yonko no eba nti oba mpesa me ne share room nyagro na ayi wo hwe player fufro aba no so epese ni nua da ne nchen very interesting omu nyina use the same common ayi nti tese kra keeper nyaman so ni nua na je ba ko ato ama nti Aziz Haruna Dari unua ba ko ono so ba enche oso ono na eche me pese me boni din yeah but and by the way nti wo so room na I ready na Aziz Haruna Dari asema yakofa ba ye ba beto adan so and say o sign the contract you no ko Europe oni o ma me na ko ye and ye busua asem nye no ene ba bedom suko but the tie nyina ne se nyame boa Friday Wababa be Drew Kumasi, Nafi Saturday, Wababa be joining the team no, and no air kakra and Sakansis, Haruna Dari, Bechem United former goalkeeper, now a Santico to goalkeeper, or in a Busianco Europe, Torno, the tier, and say Abusia, or Babak, Nafi Friday, Yamibwa, while linking up. Now Saturday, they are doing Dumia, official obey Rem Nabi Biatimiakoso, a Damemenda, Saturday, a Santico to friendly game. Take it. A Santico to Ebebo friendly game. Na Saturday na youth side no Ebebo Friday no. Na Saturday senior side also abo friendly game. We kakra me de to anim asomo live on this very show. Kabore me pacho me see 2 days in on training here. Enti emu obi enda da say o training and emfa nkosi 2 days ni on training. But sani deal no beba so ana emba so. It's still stock. I had to say I stall, yeah. I had to say in Buemo di enibi.
and Manchester United. Sir, and that is a typical great example. Sabe and a crack I friends Kabore the night. Forget about ITC, forget about work pay, forget about everything. I know the tip of the iceberg. So got to pass it. And they are money na the here pano tefa ho komo and a ye die ndru pole position. Na empanyimfo bi corporation team no kra fa ho adwene kakra. Nti de ye nya ho abotre na ye hu se de be konti Kabore issue ne de or munya abotre. Mama me best a couple of few days, and not few days kra. Mama me 24 hours. Yeah, e be chere bi o. Na ye betima ka say team ba kon no. Team ne the SALITAX Salitas womo epe Kabore. Na it's likely say e bia sekotoko Manchester United dia ene sa Salitas fui me pa cho womo ene betimi afa abrantia na no ye nkomo kakra matie omu full name Salimate Tessere FC no mutwa ne tia ne Salitas a Burkina Faso eno kakra menim eno no nti yenhwe Gadugu mosikrom ho but ofiri ho na ba ye ofiri krom ho na ba ye man hu no nti bia na ye for shege reasons or the penisika na age na wakọ nti me show Kabore issue no nyo no na ye training be 2-3 days ni nyo no na ye training no a different Burkina Bay na mo no dreadlock no ono so en Kabore de na bi nti na wan hwe a uhuna ya na enuanom report say Kabore no enye Kabore sa pepepe na esitie but baby owo anasa die nti na onye training so de sikasama fein na mpanyifo strike basa nyina obefri akwakotoa so de ama Salitas FC eno kakra me de to anim oye free agent nti se sikasam ne ade aye tentam na nyina obekwa akosan de ama Salitas FC eno kakra yensa aka ewo mu from the agent side yede ma in a tier nti ogusu enjoy show no yes they will share Asante Kotoko players no one residence na confirmation ne say the na manfo suggest ye kwa ye pool ni bi say should Kotoko players no ya allow mu stay obi afie mu na say ye mo entena mum say ya na kasachire ni nyina ne say me pa cho ombetena bum yes omo betena e dia bum a and also information kakra by the way ye deliver at the amount na ya church dynamo amount actually say the inside no is it here. Yes, Kotoko develop a dino apart from say na if you run and say you ra ekwaji any if you run no aye akwa animu kama no Kotoko esi cafeteria I know ye de sabe you see na chiro kama sopa and gyms you see no chiro ha and a conference hall and we are very big you see na chiro ho na ye tell say ni nyina no Kotoko ne develop ya ye see enti ama extension say bia ye dino 7 years ama iferu ane Kotoko ka akwa agreement ya extending no kwanimu more into most definitely Kotoko free one na yemom ena ya boka ewo sa development ya no nti mpacho apart from that no say dem chichum Kotoko company for the great measures go on ma dan a wo hwe say the museum for ebo a yesenka sem emra dan ho nanka players anim guasia no say mu behwe museum for achi enfutro nko na mbehu wo yesa wo rambia epo na befaw ebi nsibiem a bibia be kama mpanyimfo yewura na penkra nka ne nana oka nana anya me de etia dodo kan na penkra yes na penkra no fa James Kwesi apia wo mu edi achi kama etototo niema no bibia be kama enim guase bia mabiem trust Kotoko IMC bibia be correct correct great decision on mateki and the Kotoko players no they will so stay in this apartment na bibia timi akoso players no so very willing to stay nti enkatiboni bia ba mu bia me pa chaw mpanyifo yi nkatiboni bia free mu se o sabigu anum a owi a eyeye yade obesi na Kotoko training grounds de besi obi anso ne no yade be so mo new players bia ye hwe wo mo mirror num en confirm ba kwa na da good video ne yawa yem fancy yade new player ba kon sem so ebe so much live any dey na Brazil kwan so moa na yeso mo mu ni ho aye ni ho yada mo asese magi atum na bibia ekoso ahembo no sports siniye live on GH Live Studios me da see so agi adi na o me yede nsempa esomo bibia ani nkunimdie kwan so nyame sure ya be say die nhia mu bie
Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?